ukora iki? Ukora akazi ko mu rugo? Usaba ngo uretse unkoraho hehe se? Hoya mbabarira rwose. Umva nago nkorana njye n'abakozi bo mu rugo uri kumva neza njya soso nanakwiyereka nka nagukomagura uranyumvira ngo ndakwanze nari ngiye kugwa video z'urukundo cyakora ariko ngukize kugira ngo nkwemere wabanza ukama ibihumbi ijana byose urabisanga kuri YouTube channel KABIRANYA TV show. Yewe ndanayamena. Okay. Batavuga ngo biti bakobwa ni wabwiye gusa. Ni ngewe nyina akandeba. Banyine mbabazi. Muri mu kazi? Turi mu kazi. Nawe Ndi mu kazi. Ubutobozi bw'indaya. Mvande mu kazi cyo. Ngamagara hano nyine mbere. Uyu nguyu nanga. Uyu nguyu kubera afite umuvuduko mwinshi nawe niko nivuba ngiye. Bibiri igihumbi. Kandi shanda yamena shaudu. Uyu ni igifuma have. Umugore w'icyerekezo. Aya nako nisubiye. Akoze wari ukanwara. Wavuye hano. Ari mu Ubushizi bw'isoni. Ngakunwara. Rurere gatwarwa n'uruzi rw'Akagera rugujyana rugute mu Kivu. Nyakugwa mu cyobo ngo murakahabwa n'umuwe murakavuna umuhe. Mwambwamwe. Ukuntu bose nyewe wewe ngo nigeze nigufata nzagucemo karindwi. Wandaya. Ubunyacyaro bukabije. Ndakuzimanira byanga burajya ngo kuko mbigenze. Ese ibi ngibi ni byashaka kunzimanira. Ese ubu tutu kuko nta kintu byari bitwara ariko ne wari wansuye nakuzimanira. Ubusi nko kuyahangahe gura ngaho. Singa veni cyangwa kenzi. Biki se? Bisi ngewe urabona ngiye mfite 20 byo kugura iyo nkoko. Nase so wambajije nyine. Oya mbabarira inkoko sigura 200 wacu ngenda ajya kuyigura 20 kubera iki? Nibyo kabiri. Babarira. Ni bizimwe zo mwitaka wose abonye dateye mu ivumbi. Utangiye kunsebya. Utangiye kunsebya. Nabanguke nze tuyivovore. Ibyo bintu uri kuvuga wapi mbabarira rwose. Nje ntabwo ufite telefone yanjye se erera. Ayiwe. Ubu nagiye gutumiza za nzoga zihenze. Byose urabisanga kuri YouTube channel KABIRANYA TV show. Yewe reka nze ngurebera aho iyo commande igezaho. Nta kibazo. Fagitire yahariye ngo nyibuze ni ya. Oya ikiranga servir arabikora. Oya arabikora se ntabwo ari we wanyakiriye hariya. Oya ikiranga haraje ariko se ubundi reka tuvuga. Ba wicaye nta kibazo. Umugore wicaye Kwitangira abandi. Se jewe akakagura tugura ngahe se 2,000. 2,000. Iriya fagitire y'ibihumbi 21 ni ya. Nose ntabwo nari cyagisiga. Jewe nigeze ngutangira commande. Iki? Oya utashaka ibyo kwa kucika. Icaranga tubikemure. Nyine tubikemura. Oya wigenda umva. Kira. None se kuntwareye telefone. Ndayisigarana. Bagera tutishyuye fagitire. Mu buhe buryo se? Mpereza. Nayo nkuhereje. Oya fagitire yice. Ariko se ubundi hano nta bounce zihaba. Bounce ahubwo zigusori umva. Ubu no kuyikoraho ni ikibazo. Telefone. Byose urabisanga kuri YouTube channel KABIRANYA TV show. Mami mbonye umukobwa umwe mu byanjye.
bamwita Anita. Wamukunze? Uburenganzira bw'abana. Oya. Aho ndi kugenda hose. Na Anita. Uwo mukobwa afite amatsiko yakububa. Umva yewe, nari nashonje ariko. Byahiye, reba mu kabasi. Sawa. Ashaka kukwica. Ubujura ndengakamere. Bibeshye mwinjizemo. Naze hano. Ariko ngo turi abantu babikandanye ibye. Nose uramwumva. Itara ry'abana banje araryibye. Naza n'iki gikapu cyose bigenze. Oya se kandi oya wamukobwa we nawe. Ndabizana byinshi. Bigenze bite batubwiye. namwe nyifite Ese warebye abacamwe. Hari mu itara rimeze riti. Itara ryanjye rirebura urabitanga itara ryanjye. Turebe rwose Fidel. Kajura gusa. Aba sinabivuze. ko ibitara ntago ari iryawe yewe ndiguze harahe Uriguze he? Sana fagitire. Nose reka nkuba Fidel uri kuvuga ngo abanyagahinga ngo ni inyamaswa nimbi. Uramwiteguye Ugenda uriguze. narambeshe nyine. Oya gaho ugenda. Kagenda ubwo mwese mu mbere yo kimwe. Burya uri n'akajura. Kora subscribe kuri Cabiranya TV show utazajya ucikwa na video nk'izi.